Sédomongbè lo holomi dans zipotwe. Jan ife Sédomongbè flagbeji do fongbe me. Mikwabo wete wuhunsa ni kochene pomikolewa do ekpewea sinu wa yade bo Sédomongbè soda iye o fon ewe mikole dele. Bienvenue. Donumi Bonne arrivée. Mikwabo Bienvenue. nu wa mi ton atongodie bonu we mina kendo egbe weyin lo ega gbe mo won je do clean susi se onji bodo kan obonu clean susi tole ni se clean susi le clean lo soda igbe o wene do na mi anukunu ma o sento clean susi to le we iro mu kendo egbe we o ene bona do be o nado pe tombele wa kiti lobo je wedonu clean susi tole jibodole ye nodo kanko e bono je kundo we ma kuku de dibo e no yo we ma odo ma o ko we ma alo bibulu ma do nu bonu mi clean susi tole alo hun je do clean susi se on jitole o ye no o kan nubo amo eido eno so ma o ko do no je hun deji po won mo e bidu no we so e do ma o ko tle do kudo bo e na je hun do ti ton lo e de suno ko je hun do e de di mi po we ko di blai a pa o mo di bo e won la we ma do kudo ton e do akoje we ma yoyo me we ma nuko ton e do akoje we ma koko me ni o e ba do na kaka ni o weton e todo a ko a ko tenwe kanwe ko kede yinwe dio ti wene no do ko e do nu gbelegble je do ma oku we ma me bedo nu e gble do mele we kaka bo ado yiwe e sara kuro pe kaka wa mi tele na wa bo amu ni ne bono do kan o do ma oku we ma ji e bro mu je do ti ton e do e do na je mu do ti to so mo ya e o aso mi ton ni medele ti bo di nu ma oku we ma o bo ye ka do okpondele do ma oku we ma o sali e do okpondele do clean susi se to sali onuene okpondele e do e o mi tele na wa so do ye wu na kle do e o ye kudo bona do ko kon ton le o mene ko le ti mo ba bona ti mu jesu do bona kweto kristu le mi lo ti mo kwete pe do lo we wa je we no le ye yi kanu dele bonu enele o ese ko kondo aika itome me enele o ye wu e mi do fi lo bona te alinu ye be na fonu je wu lo le koko enele funga kokonde oro tagbana to me mi onu le o mi ma monu fun je me awe to wa so mi tone Sédomongbè minu mano pobo wa so ye mi pla mi do. clean susi se on je mundo tole gbogbo kan obonu clean susi se on ni le clean susi tu da igbe tole to aso itan ewe indo medo kokondo ele o ina de kokon si aliji so just you ma ta ko go me o mi mo bo to ma dole emi ma mo Jesus si fie eto adaja ni de a o emi ku andi o Jesus ma ka mai kwere e wa tondo ye teti lowo so aloto o so de me bodole koko bi de eto kan mi o edie mo body tomato akulu no che
mauche. Ogo wenele o. Yukute no do nu beto dia. Me no ro. Klemla we bro le Jesu ku imawo le o yi ni je ti wase. Anyway. Dio. Ikara tun dole nu e un ti me kaka wa je video ekle van dole. Un je do klisu si se on di. Podo kan khobonu klisu si se on enimle ali klisu Jesu no zeda yo. O eku si pe nu biu loboblo. Ti desu me flita elosi. Eno soko elodo do kona kanji kominosi. Ewe indole. Ya me komo de we mo papa bo elo ti diwe. Ko ya klodo ko lobo. Ya lo do papa bo. Papa wa etonje aklo eme. Aha. Bo bi pari pa videle karo fune lo mo papa bo elo si kodo aklo mewe yo. Ye bi ja ko si to o papa fi papa o. To o papa fi papa o. To o papa fi papa o. Ah. Sigiri denu yo yo. Me komo wa ka wa tete bo bo yo me koro me. Bro. Wa. Wa so me konu kumo kodo. Papa kado glo me nwaji. Bo ya ene je fine yo. Ide su mi kon papa akode kan we ko na o te do glo ene me yo. Ya ene so me konu kumo kodo e kan mo papa o glo ene me dia. Esi mo a. Papa fine gan jo papa de fine. Ite don kare bodo. Medele timbo. Akuve ya nebo ekoto. Ero, ekui akuna duene o. Eje zo mejile tope na se uwe zombo. Emi koto. Jesu mi katon gadi. Tope na se town. Ena du akuvu mahimu. Kone. Enido. Me chite. Bodole. Ayikaye to me o ko bodole ma o ko ma ku inu jonu. Boko o katon. Boko zenu. Boko zenu de me mo e mi le mi duro na di oni. Me dele o mi si wublo nde bunu ya. Amonu won ye ton. Bodi do ye ton. Reo era henu bledo. Medo. Nubo bawe. Do Jesus si se san linu o. Era henu bledo me mo koton. Ene wo ezombo bido. Là, nous Saint-Domingue, 98, 88, 98, 30. Mina monole. So asome kwe lisi metole kodo kule kiba la vole ko. We no joy we indole. Me klotole o ye no fokudo. Ma o ko we ma o jibro fokudo klisu si se jibo le. Si se klisu si se o e ma do aliwu amada do wa gbon e si kan ko e je we yi no de bono do. Di do nu file bono mo te mo ke didi e ton bo ren ple. Mera ko from direct. Ewe na kon do ko lobodole. To. Aso wa ko lisi metole foto ko jibo alavole ko. Noi nu bo do taji tawon. Lo menele si ayika me o. E ko kai no. Ma o ko e nu ko alo ya biba o we meji. E ku adingba yin alo nu ko yin ma o ko fon ewe mi anu kunu yi. Lọ́nù èmi ànúwé ìtagbára ìnọlé mọ́ òkú ọ ẹgbẹ́ ìdílẹ́bọ̀ yìí kábàbọ́nà jodo à mọ́ òkú ọ ẹ̀nà wẹ́kù ìjodo nílẹ̀bọ̀ wẹ́kù yẹ́nẹ́lẹ́dìwẹ̀ ẹ̀dọ́gbọ̀nà pẹ́ ọmẹ́bẹ̀ ẹ̀yàn bọ̀ mẹ́bí rẹ̀ tù bẹ́ẹ̀ tún Jésù pọ̀ bẹ́ẹ̀ máa tún Jésù pọ̀ ìwẹ̀ tún ẹ̀nẹ́lẹ̀ ẹ̀kárò nà hàn ìpè rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká ń múlòpọ̀ wè má ẹ̀ jíwẹ̀ nùpọ̀ kọ́tún jíjọ mẹ́ẹ̀ẹ́dìwẹ̀ nà hàn ìpè bọ̀ gbẹ̀rẹ̀ ayọ́nù yẹ́ àyè ẹ̀kọ́ ẹ̀ dẹ́dẹ́. Sédomongbè minu mano pobo waso ye mi plami do. Àmọ́ le vivi nu mi lo ko ene me yodi ye do ko ese we ma o wewe ma sisi onu mi lo bo mi se pede gonu ye do mi lo na do bo vile o ye ga na so de o de be ona tu me do nu kudu e kodo me do nu kodo e ko me jele mi mu e mi do egbe o edi mi do dale dandan me we de nu klisu se to bi bo edo na tunu e enie
ìwé wúwẹ́ sọ́bẹ̀ ẹ̀ dìnnú mọ̀ kọ́tọ́ yẹ bọ́nà jẹ̀kún déjì lọ́bọ̀nà lẹ́fọ́ blọ́bọ̀ mẹ́ẹ̀dọ̀ ẹ̀ nílò nínú pọ́ blọ́ kẹwẹ́ bọ́ kálẹ̀ bọ́ lò nù gbogbo kẹ́rẹ́ blọ́ ẹ̀ lẹ́ ọ̀yẹ́ lọ́ọ́ náà tún lọ́lé ẹ̀ nílò ẹ̀ kúlẹ̀ tó ẹ̀ bí dé wẹ̀ nuwe tó ẹ̀ ń dọ̀ ẹ̀ yọ ńgẹ́dọ̀ àsọ́mi tó ẹkúnná pẹ̀lú bìwúbó na blodo mẹ́ẹ̀dẹ̀lẹ́tì kódà mlọ́dọ̀tọ́ blọ́ ẹ̀ bomi onukun memo hunle o esiku fún ye a mi ti hu blo ndedo menele wa me kado nu na hegle bo sinu hegle te o nu e mamo beto edo akpon eto ndo hu onukoto awon e na hengle e we zombo mi tele do bi bona motembo te nuwe inu boyi popo komenele kutodo aikamenu plus setoleo ina tutesi Nous Sédomi 98 88 98 30. egbe o le gbo plato Wilfrid Tito agun Baptiste ton edo kwawe oto ewe do moda koji donbo we fendo lemebo mi to lo yen kwete wukuta si gbese we si glepe si aikunba odi ete nkan ale do ti afita inu Sédomongbè minu mano kpobo waso ye mi kpla mi do Nous Sédomi 98 88 98 30.